El Classico yahume ni kuri cyumweru saa 11:15 FC Barcelona agiye gusura Real Madrid kuri Stadio Santiago Bernabeu. Gusa abakunzi ba FC Barcelona afite impungenge z'abakinnyi batazagaragara kuri umukino bayo kubera ibibazo bitandukanye by'imvune barimo rutahizamu Robert Lewandowski, Pablo Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Rafinha ndetse na Jules Koundé bari gushidikanywa bitewe n'akabazo k'imvune bagize ubwo bari mu myitozo dore ko Rafinha yaragarutse mu myitozo nyuma y'igihe kinini ari mu mvune. Ku rundi ruhande Real Madrid zabagaruye abari bamaze igihe bari mu mvune barimo Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal ndetse na Dean Hodgson. Hari kwibazwa niba FC Barcelona yakongera gutsindira Madrid Ubugira gatanu Yikurikiranya dore ko umwaka ushize yayitsinze inshuro enye umusubirizo ndetse kandi inanyagira akayabo k'ibitego bigera ku 16 mu mikino ine yonyine gusa yabahuje. Gusa bagiye gukina Real Madrid iyo birutonda y'irusha FC Barcelona icyanya cy'amanota 2 gusa yikurikiye. Ese ni Real Madrid cyangwa ni FC Barcelona yuha amahirwe ni uri umufana Real Madrid andika uti Real Madrid ni buru wa Barcelona andika uti Visca Barca. Ite Super Sunday El Classico nk'ibisanzwe chez ma père journaliste G Blues. Ciao ciao.